so share Adom TV. Emra so say yeguso ede agudie monsem ene awien so yede enkoma odo no so ebro se Premtobre agukansie na yenhyase emfemfiri enkrofo aman so na say ye bawramo ewo FC Barcelona so asoye na ena no fiada ena court chenchirenche mechira sem dibia kese pa no ewo Spain empenfo ede betu dwase omo ayenhwehwemu bi ede afa FC Barcelona ekane penipa no wono ena ye president na se urema uranidin ede Sandro Rosel enafe Joseph Maria Bartomeu na omo chese nhwehwemu a abedadi ekire se empenfo ese be ketasese ne proye se yenchins kan fama referees na omo bedi match ne fenchine fama omo no ebi ebon omo hopa enti ne empenfo chese omo de asotwea ese fata ena omo hwe nim so se eno so betimi akọ ede amasa empenfo in fact enyo omo nko a empenfo be se awodo be se enum bi so eka ho a empenfo chese sika eno epiepiem no be se 7 million pounds out the bar broni sika me che dollars ni mu a 7.5 million dollars a omo chese be se afe empem aduonu ene baako ekosi afe empem aduonu ene edu enwotwe no Barcelona sika botia omo so etuatua enso eno no asankomo yi nkomo a ene na ma sabiri ye de akire na ye de ehon nkomo nyina so no ye de ebebro na onso hu sede a eno man so esifa etie afe yemfiri onfe ne enchiemo ewo England memo swafo a ekane na wono ene hwe embabuno ene agudie ensem so nyese owura Mustafa Ahmed ena endedia eba ene se openi no yese na sembi ekopie mo ewo asemdibia na asem ne koye no yetonsa edefre papa ya womma otonsa edefre na womma enam so emene mperimfo echese yamano na otwe baako se onfa enkodem achese otum sampa we ye ekane wo swafo a no wo hwe embabuno ene agudie ensem so achese sikabotia yasan ede afan no 12,000 Ghana cedis ni nyina no nhihye baako no so apiemo ewo openia ekane no wo hwe embabuno ene agudie ensem so Dr. Ahmed ena sabre yede sankomo no so yede ejao no yenyina so enkomo outdoor ene awienso yebobo ano no yemfa ni nyina ensi ewa ha na me sister makro emfa nkomo aka nyina no wonfa peso emfa ema nyame yaduma ene nwumre de aka bianso yebesan ba na yede eno so atime ede abro within the cobblestone okomankra pa ko amaka ensuroja adura enwono numero 1 sheshe